тамошобинони муҳтарам, аввал мехоҳам гӯям, ки дар шаҳри Хуҷанд борон борида истодааст. Ман дар шаҳри Хуҷанд қарор дорам ва ин эфир танҳо барои мухлисони бузкашӣ, барои паҳлавонон, барои аспсаворону аспбозон аст. Дигар одамҳое, ки дар ҳамин соҳа ҳафсалаву хуш надоранд, метавонед ки вақти худатона беҳуда зоеъ накунед. масъалаи бузкашӣ аст. Мо эълон додем, ки рӯзи 5, 12, 19 ва 27 октябр дар шаҳри Панҷакен, дар 27 дар деҳаи Косатарош бузкашӣ хоҳад шуд. Якое ки шумо аниқу дақиқ медонед, ки мо ҳамин гуна эълонҳоро аз пеши худ намедиҳем, аммо ман фикр мекунам ҳамин бузкашӣ як масъалае ҳаст, ки ҳар лаҳза метавонад ки тағйир ёбад. ҳатто дар ҳамин таҷрибаи яксолаи худ, ман танҳо 1 сол барои шумо хизмат кардам, тамом. Дар ҳамин таҷрибаи яксолаи худ шоҳид шудем, ки ҳатто баъд аз оне ки ба бозии бузкашӣ рафтем, ҳамун бузкашӣ бо баъзе сабабҳо барпо нагардид. Яъне бузкашӣ як чизе аст, ки аз ману шумо вобаста нест. Мо худо хоҳад ҳаракат мекунем, ки дар ҳамин соли равон ҳаракат карда эълонҳоро пеш медиҳем. Аммо мақсади эълон додани мо шумо ё ин ки як шахси дигарро сарсону саргардон кардан нест, ё барои просмотр гирем гуфтаву барои ҳавасманд кардан, ки обрӯ гирем гуфтан нест. Ин танҳо хизмат кардан барои шумо аст. Аммо ман метарсам аз он эълоне ки тағйир ёбад, ё ин ки атмините чӣ мегуфтанд? атминит гӯем, ҳам одами худи ку атминит шавад ва ман забонкӯтаҳ шавам назди шумо. Ба ҳамин хотир ҳамин бузкашие, ки рӯзи 5 октябр дар назар дошта шудагӣ буд дар шаҳри Панҷакен, ба фикрам ба рӯзи 6 иваз карда шуд. Ҳамин чиз ман барои чӣ ба фикрам гуфта истодам. ҳозир ман эълон тиям, ки не рӯзи 6 шуд, равад ки ҳамин чиз рӯзи 5 шавад, равад ки нашавад, на 5 на 6. як роҳи аз ҳама беҳтарин ҳаст. роҳи аз ҳама беҳтарин ҳамин аст, ки дар ҳар як деҳа аспдор ҳаст, паҳлавон ҳаст, чиз гӯям бо аспбоз ҳаст. шумо метавонед, ки дар ҳамин рафти ҳамин соли 2024 2025 ҳар як эълоне ки мо медиҳем, боз аз ҳамон аспбозону аспдорону паҳлавонон аниқу дақиқ карда гиред. ин ба ман занг задан ё дар ватсаби ман навистанҳо малол несту бефоида аст ба фикрам, зеро ки ман аз ин масъалаҳо хелоҳо дур ҳастам. манам як наворбардори оддӣ ҳастам. ногуфта намонам, ки шумо худатон нағз медонед, ки ин эълоне ман аз пеши худам намедиҳам, аммо аз забони ман ки мебарояд 10 нафарам агар аз худи Фароб ё аз худи Моғиён агар бо як мошин биёям ба шаҳри Панҷакен, агар ҳамин бузкашӣ тағйир шудагӣ бошад, ман худамро гунаҳгор ҳис мекунам назди шумо. шояд ки нафрат нисбати ман ба дили шумо пайдо мешавад. ба ҳамин хотир ин сабаби часпида истоданаш ҳамин аст, ки дар шаҳри Хуҷанд борон борида истодааст. аз сабаби борон ба фикрам ҳаво номусоид аст. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳар як эълоне ки мо медиҳем, нашавад ки ҳам хизмату ҳам тӯҳмат шудаву боз ба мо наълатҳо фиристед. ҳар як эълоне ки мо медиҳем, шумо худатон аниқу дақиқ карда гиред, ба ғайр аз оне ки эълони моро мешунавед. ва аз шумо хоҳиш мекардам, ки ҳамин эфири маро максимални титу парешон кунед, дар гурӯҳҳо падилитса кунед, зеро ки ҳамун эълоне ки мо дода будем, аллакай ҳудуди 20 000 нафар тамошо кардагӣ аст. ин 20 000 нафар ба гуфтан осон аст. ин мардум агар биёяду бузкашӣ ба рӯзи якшанбе агар тағйир шудагӣ бошад, рости гап ман худамро гунаҳгор ҳис мекунам. ба ҳамин хотир аниқи гап ҳамин аст. ман фикр мекунам рӯзи 5 будагӣ бузкашӣ ба рӯзи 6 тағйир дода шуд ва ин танҳо барои тайёр кардани аспҳо аст. разминка мегӯянд, ку разминка ҳастин. ба ин як тайёриҳои ҷиддӣ дидаву аз Россия билет гирифтаву як хароҷотҳои зиёдатӣ кардан, ба фикри ман намедонам, ҳар кас кори худаш аст, аммо ман мехоҳам, ки худамро аз ҳамин ҷавобгарӣ фориғ кунам, холӣ кунам.
дар оянда эълонҳо ҳам ҳамин чизро ба назар гиред. Азизои дил, дар оянда эълонҳоям ба назар гиред, зеро ки мешавад ки як нафар як бузкашия пешбинӣ мекунад, ташкил карданӣ мешавад, ба як сабабе, ба як таъзия, ба як сабаб, ба як чизе мешавад ки худо намехоҳад дар ҳамон рӯз бузкашӣ намешавад, эълони кардагии мо мемонад. Ба ҳамин хотир аниқ кунед, аниқи чиз аз паҳлавонҳо, зеро ки дар байни паҳлавонҳо чӣ гӯем, связа чӣ мегӯянд акнун, базан бахшиш, хай связ доранд онҳо, аниқ чиз шавад нашавад ҳамонҳо худашон назм медонанд. Аз паҳлавонҳо пурсида мегиред, бузкашӣ шавад, меред тамошо, меред мухлисӣ, мебаред аспатона ана барои тохту тоз. Агар нашуд аз ман домангир намешавед. дигар чӣ гӯям, боқӣ худатон эҳтиёт кунед. Дар масъалаи бузкашӣ гапҳо ҳоло бисёр аст. суханҳои монда аз бузкашиҳои гузашта, аз кору рафтори мо, аз муносибатҳо байни мову аспдорону паҳлавонон. Агар сухан гӯем, сухан бисёр аст, аммо инҷо ҷояш нест. ман фикр мекунам боз дар эфирҳову дар наворҳои оянда дар ин масъалаҳо суҳбатҳо хоҳем кард. ман танҳо эфири ман танҳо ба ҳамин хотире буд ки ман бовар кунед ҳамин шаб то рӯз хобам намебарад. ин чиз шӯхӣ бозӣ метобуду, аммо масъалаи ҷиддӣ аст. Ба ҳамин хотир бузкашии рӯзи панҷум ба рӯзи шашум иваз карда шуд. ҳамин чиза ба сами ҳамагон расонед. ин як илтимоси ман аст ки ба воситаи лайкҳову ба воситаи падилитсия карданҳо ки донанд мардум сарсон нашавад. ҳама қадар гап, ҳама қадар мақсад дорам ва худо хоҳад, агар насиб карда бошад, агар шумо хоҳед, агар хизматрасониҳои мо барои шумо маъқул бошад, нону насиб бошад, имсол хизмат хоҳем кард. агар тақдир накарда бошад, агар худо нахоста бошад, агар меҳри моро аз дили бархе аз одамон агар канда карда бошаду маъқулашон нашавем, агар гуфти боз майдон аз далерони дигар аст. мехоҳам ки камакак навиштаҷотҳои шумоя ки бо заҳматҳо навистед хонда бошам. бо ҳамин эфири худамро қатъ мегардонам. алик салому алейкум аз панҷакен даи панҷрӯд зинда бошед. манзари салому алейкум ако чихе шумо назр ҳастам. раҳмат файзали ана хешу таборо пайдо шудам атроф. ба худо шукр. салому алейкум. ва алейкум салом. билолиддин муҳаммадӣ. ва алейкум ассалом. сапатов ассалому алейкум. воруя видеоша напарофтед ку мепартем худо хоҳад оҳиста оҳиста. урунбек раҳимов аки улоқа парте шавад агар ҳатман худо хоҳад. тоҷиддин мелиев салому алейкум. ва алейкум ассалом. андрей макаров салому алейкум ака беҳтарин ташаккур зиёд. манзарӣ куҷо ба шумо ака? ман дар шаҳри хуҷанд қарор дорам. бобо назаров салому алейкум аз деҳаи реват саломат бошед. фурқат салому алейкум шумо шукр. дон қодиров салом. ва алейкум ассалом. манзари эфир бисёртар кунед. насиб аст. мегӯянд ку чӣ будам нунҷа сараш дахтирам бором мегӯянд ки бар хонаи дӯсти ҷонӣ бисёр марав, ҳарчанд азизи оқибат хор шавӣ. ба ҳамин хотир эфирам бисёраш одама чӣ мекунад, дилбазан мекунад. ташаккури зиёд ба ҳар ҳол. акои шавқат ку салом меҷон. кам нашавед, зинда бошед ако, зинда бошед, кам нашавед. тоҷиддин мелиев, файзали мелиев чихе шумо ана хешу таборо ядгарашона ёфтам. шамсулло ахмедов зинда бошед. дудар пешави акомеҷон як ҷавон ташаккур. ҷамолиддин раҷабов аниқаш атминит шудми гуфта наметавонам. ман раиси федератсияи бузкашӣ нестам. дар федератсияи бузкашӣ ягон намуд алоқамандӣ надорам. танҳо бузкашӣ мешавад гуфтан ман эълон додам. аммо ман фикр мекунам асбҳо ҳоло тайёр нестанд. ба рӯзи якшанбе кӯчонида шуд, аммо ҳоло ҳаминашам аниқ нест. аз паҳлавонҳо мепурседон, аз паҳлавонҳо. некрӯз мирзозода салом акаи умедкоросоз. ташаккури зиёд. хидиров ҷамоат кӯр кардем. зоҳирҷон бобохонов часпидос. шамсулло ахмедов улоқа партоед ака. охи улоқ шавад дар улоқ нашуда соле. акрамҷон қосимов ташаккур. шамсулло ахмедов зинда бошед. зайдулло ёров саломат бошед брат. зинда бошед дӯстам. акрамҷон қосимов обод бошед. ташаккур. небаюс тв бародари азиз салом ака. назми шумо саломат бошед.
محمدقول شهرت و بوسکشی مشهد می نوانیق است. علی سلام علیکم. و علیکم سلام. منظر اکو جان احسان به شما. یک جوان تشکر. زنده باشید اکرم جان قاسموف. لایک بیقا بکی امید. سلامت باشید. زنده باشید دوستان. سیم از یور هفکل. سلام از شینگ. زنده باشید دوستان. مزمشر رجبوف. سلام علیکم. نظم شما. یک جوان تشکر. سلام از نامی چواندازی ناحیه رودکی. زنده باشید دوستی عزیز. کم نشوید. شمس الله احمدوف دشت قاضی به پیش. زنده باشید. شیخ بولتا سلام علیکم. ایویشیست. اوه زنده باشید. کریم کامل سلام علیکم. از نوارهای راغچ کایم برود و تیار کردن در کار و 4 روز سفر راغچ. ما نگفته نمونم که بسیار دیه ها رو نوار کردگی هستیم. به نوبت اگر نبراید من باور کنید تنگ دستی کشیده ایستادم. هم زندگی هم خوجگی هم روز روزگار هم منتج آنها با سویت در دهات مرده ایستاده است. اگر همشه گویدگر شما زیغ میشید. به همین خاطر انتظار شوید بهتر برادر عزیز. او زودبخت سپانقلوف سلام علیکم. اکا با پیش. زنده باشی دادرم. زنده باشی کم نشوی. این اطلاعات توشو. سلام علیکم مردم سالبرند شهری پنجکین. و علیکم السلام. سیم از یور سویازی علاقه. زنده باشید. سلام علیکم از دهه مایکت. مخلصای محمد سعید می. زنده باشید. رحمانی نورمرادوف در تماس ایستادگیم با یک دیگران. زنده باشید. سوربون سعید اکو رحمت. زنده باشید. کریم کامل آبی باریک به پیش. این اطلاعات توشو وح گنده شده ایکو. سلام باشید. مقیم جان قدرت. سلام از شهری سمر. زنده باشید. با خفیصت بوسکشی ششم بشود میاکو. با فکرم ها ششم با از پهلوانای همدیهگاتون پرسیده بعد بیایتون تماشا. ایراج دوستی. اوهو اکو ایراج پیدا شده گیت کو. اکو زنده باشید. سلام علیکم. صاحبی اسبی و شیطان دهنم برد. امروز کارم وزمین بود مونده شدگی به همین خاطر کمتر فراموش خاطر و کمتر همخیلی فرزندی بابای دوست خلاصه. سیاوش امینوف السلام علیکم. اکو نظمی. و علیکم السلام. خورشید قدرت و سربلند خانه آباد باشد. زنده باشد. نیبیوس تیوی کلام سکر کرد. کنجبای فرخت اوهو از پتربورگ اکو زنده باشد. شهباز رزویف الله کایبا روز ششم به فکرم. باورسکی волк салом аз питер. оҳо зинда бошед. буд здаров умедҷон салом алейкум. ҳамавақт боши саломат. як ҷаҳон ташаккур дӯстам. назарбек шейхимов салом шумо назми ташаккур. иноқбек қулбеков салом алейкум. кошона ана кошонагиҳоям буден. зинда бошед. ҳамдиҳоиги фармон паҳлавон небоистивен насиб бошад. мерем камон худо хоҳад. парвиз раимов салом алейкум. брат улоқа откас шуд ми панҷум ба откас шудагӣ ба фикрам рӯзи шашум барои тайёр кардани асбо. лутфулло салимов салом сози хуби ҳоҷӣ. ташаккури зиёд. худо кунад ки ҳоҷӣ шавем. гуфти шумо равад даҳанатон равад шайтон чин фариштаҳо омин кунанд. акрамҷон қосимов салом аз калхозчиён аз ҳама бачаҳои мусофир. зинда бошед. эркинҷон ақулов салом алейкум. ако хуб ҳастед? маҷо ҳамеша сарбаланду хонобод бошед. як ҷаҳон ташаккур акои азиз. зинда бошед кам нашавед. бо ака кай улоқ сар мешавад? шашум бародар шаҳбоз резои бӯскашӣ кай ба рӯзи шашум худо хоҳад насиб бошад. муқимҷон қудратов салом дуруд аз шаҳри самара. зинда бошед. баварский волк палвони қӯша мекардагӣ ба пеш. ана зинда бошед. файзи норматов умедака яхши месез. ташаккури зиёд. назарбек шахимов шумо назм яко. ташаккур. нека салом алейкум. салом 5-6 улоқ ако. панҷум намедонам. шояд панҷум тағйир шуд. шашум гуфта истодаанд. алҳол намедонам боз. лумонов сиратулло ассалому алейкум меҷон. ва алейкум ассалом. наҷиб темиров салом акомед. ва алейкум ассалом. аз мад. оҳо мад интизор шавед. мад биромадем кӯҳо то дуоба рафтем. сибчон рафтем. худи деҳаи мадва навор кардем. интизор шавед мебирод худо хоҳад. салом алейкум ако шумо бисёр инсони хуб ҳастед. ман як мухлиси шумо шерхон фатоҳ. як ҷаҳон ташаккур. ҳамин сухани шумо аз эҳтиром кардани мо дарак медиҳад. шумо моя эҳтиром кардед. шумо парвардигор эҳтиром кунад. як ҷаҳон ташаккур. алигалиг лайкар роиш кадум меҷон. зинда бошед. илҳом шуде. салом алейкум камардан. бӯскашӣ кай ака? зинда бошед. бӯскашӣ 6 число ба фикрам ака. справедливый человек. умеҷон салом аз моғиён. ҳамеша сарбаланд бошед. як ҷаҳон ташаккур акои азиз. сӯҳроб назаров салом алейкум. салом шумо ба чечня грозный сӯҳроб. оҳо ана зинда бошед. хайриддин ёрзода салом акаи умед ёрзода хайриддин. зинда бошед. абдусалом
салом акаи умед аз номи шербачаҳои зиддӣ ана зинда бошанд. Шамсулло Ахмедов, Умедҷон, ба пеш ташаккури зиёд. иншоаллоҳ кати Муҳаммад Саид аком мерем, зинда бошанд. Шумои Муҳаммад Саид Муқимиҷон Қудратов, ба фикрам Умедҷон нашинохтед. Не, нашинохтам, рости гап, ба фикр нашинохтам. Нодир Каримов, Умедҷон салом. Ва алайкум салом. Шоҳрух Валиев, салом алейк ака, куҷо мешад? деҳаи Чинори шаҳри Панҷакен. Шанома зиёд. Ман дидагии шуморо масчоҳ ба шинохтам. Зинда бошед. Кати Аббоси Ревади дидагистеда, а? Саломат бошед, саломат бошед. Рафта будем масчоҳ, бале. Сорбон Саидов, ако группа ба баромад кунед камнамо. Кадом группа дар назар доред шумо? Шербек Мирзоқулов, салом акаи Умедҷон, ай сургуд ана зинда бошед. Бедил салом Умедҷон аз Мадовра, як ҷавон ташаккур. Шоимардон Бегиев, салом аз Амондара, зинда бошед. Илҳом Алиев, салом алейкум акаи Умед. Исмат Ҳоҷаев, Созидаков, ташаккури зиёд. Афрожон Шамсе, салом алейкум аз номи шербачаҳои Вашан. Ана вашаниҳоям ана пайдо шудан, худо ба шукр, дар атрофи мо. Ашуров Дилшод, салом аз номи мардуми шаҳри Ҳисор ака, ба пеш як ҷаҳон ташаккур азизои дил, аз инсонҳое ки аз бурун аз ноҳия, бурун аз водии Зарафшон моро тамошо мекунед. Ман бениҳоят хурсанд ҳастам, зеро ки эҳтиром мекунед. Худо ҳурмат кунад. илоҳӣ. Анвар Хоҷамуродов, ассалому алейкум. Ва алейкум сантиҷика, салом аз номи бачаҳои Сор. Оҳо, зинда бошед. Олимбой Ҳазратқулов, ассалому алейкум ака Умедҷон. Панҷум Хуҷанд. Не, панҷум дар Хуҷанд нест, бародари азиз. Панҷум ҳам дар Панҷакен буд ки ҳаваям ба фикрам тағйир дода шуд. Ман як чизи дигар хотиррасон кунам барои хурсандии шумо. инам эълон гуфта қабул накунед ва бо ҳарфҳои заррин нанависед дар ягон ҷо. маънои гапам ин аст ки ина ба ҷиддӣ қабул накунед. ҳар як чиз то амалӣ шуда гузаштанаш ин муаллақ дар тақдири Парвардигор аст. аммо нақша дорем ки пагоҳ саҳар худо хоҳад, аввал худо охир худо, бо Диёр паҳлавони номдори Тоҷикистон барномае ороста бошем. ин чиз ман набояд пешакӣ мегуфтаму, аммо дилам тоқат накард, барои шумо шодиёна гирифтанӣ шудам. ҳамон бародар бениҳоят як хоксорона сухани моя рад накарданд ва қабул карданд. худо хоҳад, ният дорем ки пагоҳ назди эшон равем ва як барномачаи хубе ҳам таҳия карда бошем аз кор ва фаъолият ва рафти зиндагии Диёр паҳлавони деҳаи Чашмасори ноҳияи Шаҳристон. интизор мешед. баъд аз он дар мадди назар дорем ин нақшаи мо аз аввали баҳор ҳатто аз соли гузашта боз омада истодааст, бо Исматулло Паҳлавону Иззатулло Паҳлавоне ки дар водии Зарафшон яке аз паҳлавононе ки беназир ҳастанд. интизор мешед. худо хоҳад, нақша дорем. дар оянда нақшаҳои мо зиёд аст. агар аз бари мо дур нашавед, агар моро дуои нек карда истед, моро худо кунад ки ба меҳру муҳаббати шумо ноил гардем ва Парвардигор аз назари раҳматаш дур агар накунад, нақшаҳо хелоҳо зиёд ҳастанд. он ҷо талаб карда истоданд аз Бурҳон Паҳлавон, аз Муродқул Паҳлавон, аз Шодӣ Паҳлавони Шӯрнова ва ҳар як паҳлавоне ки дар оянда номдор хоҳад шуд. мо ҳатман барои шумо як барномаи хубу ҷолиб ҳам пешниҳод хоҳем кард. ин ҷо дар мадди назари ман аст Шириншоҳ Паҳлавони Ёригӣ, Муборакшоҳ Паҳлавони Амондарагӣ, боз киҳо бошанд, хай шояд боз пайдо мешаванд. мана худо ба шукр Абдураззоқ Паҳлавони аз деҳаи Моғиён дар зери мадди назари ман ҳастанд. инҳо ояндадор ҳастанд. худо хоҳад, инҳо номбардори ватан хоҳанд буд. ва он паҳлавононе ки сухани моя рад накарданд ва дар барномаҳои мо аллакай иштирок карданд, мо сари таъзим фуруд мебиёрем ва мехоҳем ки муваффақу музаффар бошанд. ҳама вақт муваффақу музаффар бошанд, зеро ки ватана номаша мои шумо мебардорем. агар ҳамин водии Зарафшон ватани мо бошад, Тоҷикистон ватани мо бошад, як водии Зарафшон як хонаи мо ҳисоб меравад. агар паҳлавон бо паҳлавонии худаш, мо наворбардоро бо наворбардории худамон, агар ҳофиз бо як суруди худаш дар бораи ватан агар ба ин ватан хизмат намекунад, ман фикр мекунам ин кӯрнамакӣ ҳисоб мешавад. ба ҳамин хотир вақте ки мо пешниҳод мекунем, рад накунед. то ман бовар кунед, аз Диёр Паҳлавон хело хурсанд шудам ки бо як занги телефоние ки
моро ҳатто огаҳ накардем, як дан занг задем, худамон муаррифӣ кардем, шояд ки мешинохтам ва қабул карданд. Акун намедонам, шояд ки тақдир мекунад, шояд тақдир намекунад, аммо мо пагоҳ нақша дорем назди Диёр Паҳлавон рафта бошем. Барои барнома кардан. Диёр Паҳлавон низ яке аз паҳлавонони пешқадами ин ҷумҳурӣ ҳастанд. Бовар кунед ана. Ба ҳамин хотир аз атрофи мо дур наравед. Аз атрофи мо дур наравед ки мо тавониста бошем ки дар ҳамин водии Зарафшон як канали муваффақу музаффарро ташкил карда бошем ва дар оянда ман дар зери мадди назар дорам вақто ки шумо дастгирӣ кардед, мо камакак аъзоҳомо зиёд шуд, обрӯҳомо баландтару баландтар шуд, яктоним то аз бурун аз марзи водии Зарафшон мешинохтагӣ ки шуданд, мо бигзор ана пешниҳод кунем бар Раҳимбердӣ Паҳлавон ки дар Тоҷикистон беназир ҳастанд, аз Асо Човандоз, аз Алимардон Човандоз, аз Бахтовар Човандози шаҳри Ҳисор, ана баъд равему навор кунему шумо тамошо карда роҳат кунед. ба ҳамин хотир аз атрофи мо дур нашавед. Бо кам мехонам навиштаҳоятонро. хуб, Исмат Хоҷаев аз Ривоҷдин палвони ноҳияи 5 мешиносед. Яна дидед, аз ноҳияи 5 талаб карда истодан. барои мо агар ки имконият шуд ҳатман меравем, барои чӣ наравем ноҳияи 5? ҳатман меравем агар имконият шавад, худо хоҳад. муқимҷон Қудратмон муқими мо. Оҳо, ана муаллифи сурудҳое ки дар бузкашиҳо барои шумо пешниҳод мекунам дар ҳаминҷо буданд. Муқимҷон Қудратов муна. Саломат бошед. Саидов Қаҳрамон, салом алейкум. Назми раҳмат. Шаҳзод Саидов, ассалому алейкум. Акаи Умед. Ва алейкум ассалом. Мирон 0883, ассалому алейкум умедҷон. ҳар ҷо бошед, сеҳат саломат бошед. Як ҷаҳон ташаккур. Дилшод Ҳамроев, умедҷон мухлисои шаҳри нав бошиду дар як ҷаҳон ташаккур, зинда бошед. Илҳом Шодиев, улоғ каяка рӯзи шашум ба фикрам точно намедонам, аниқ кунетон боз худотон. Таҷик бача, салом алейкум. Ва алейкум салом. Абдуҷаббор Рӯҳулов, Абдуҷаббор Рӯҳулов, ин кас соҳиби аспи вай буданд, аспи бандит агар хато накунам. Зинда бошед, зинда бошед. Як ҷаҳон ташаккур дода. каҷон улоғ чиба бо шашум ба шуд, намедонам сабабаша. Шумо бояд аман нақстар донед. Шумо асбози яке аз асбозои пешқадами янамин панҷакен шумо бояд ки аман хубтар донед. мо намедонам рости гап. хуб, Шамшод Банди, салом алейкум. Аз Моғиён саломат бошед. Хайриддин Ёрзода, салом. Улоғ кай ба ки умед шашум ба фикрам. салом алейкум аки умедҷон аз деҳаи 5 рӯз, зинда бошед. Анвар Хоҷамуродов, ман мухлиси шумо Қуштепа. як ҷаҳон ташаккур, рости гап. Шербек Мирзоқулов, аз ака Умед илтимос Афросиёб салом гӯед, якум солима биёрад, шумо навор кунед, ютуб буроред. Илтимос, ман мухлиси ашадии Афросиёб. насиб, худо хоҳад. Афросиёб паҳлавонам зӯр, дар ҳақиқат. шуде аз пӯи камара видео кунед ака улоғ ҷой ба малаш. Қабул акао, қабул. Манучеҳрҷон Воҳидов, салом алейкум. аз номи Вашанҷон бахшиш байн телефон шуд. Вашанҷон. хуб, Усмонов Шаҳзод, ва алейкум. Имя фамилия ака Умед, видеои кӯҳистонон сиёмка хотон бисёр хуб. Ташаккури зиёд. Як ҷаҳон ташаккур. Соломон Тиҷи, салом алейкум. Назми шумо дӯстам. Ва алейкум ассалом. Шукри худо, раҳмат. Алигарӣ Бурҳон Паҳлавон. Дед мухлиша амаки Бурҳон пайдо шуда. Илҳом Шодиев, аз пӯи камера видео кунед аколо, худо хоҳад. Румбек Раҳимов, ака Умед бо Исмат Паҳлвон барнома кунед, илтимос, рӯзҳои наздик, худо хоҳад. Эшон, ассалому алейкум. Моҳи ноябр улоғ мешад, хабардор ҳастед? Моҳи ноябр албатта мешад. моҳи ноябр улоғ ҷазу ҷӯша сар мешад, худо хоҳад. як чизи дигар дар хотирам биромад. Эшон паҳлавони бедак дар зери мадди назари мо ҳастанд, худо хоҳад. салом алейкум. Ва алейкум салом. Абдуҷаббор Рӯҳулов, че кор кардед шумо? меҷон бошидо дар мо бачаҳои шаҳри нав мухлиси шумо. як ҷаҳон ташаккур. Музамшир Раҷа, салом алейкум. Ва алейкум салом. Хушнуд Камолов, умедҷон як бор гимгул палвони як навор кун. ин кадом палвон бошанд? дурусттар нависед, ҳатман назар мегирем. Сафари Имонбердӣ, салом акаҷон, ман шуморо дар деҳаи Косатарош дида будам. салом аз Косатарош, ана зинда бошед. Ҳусейн ТВ, оҳо, инка ҷӯри ҳамун вай Небаюс ТВ, зинда бошед дӯстам. Ҷабор Рӯҳулов, кам нашавед. Шед Айдаров, аз Мавлон Паҳлавони Фароб интервю гиред.
мухлисони шумо зинда бошед. Насиб худо хоҳад. Музамшир Раҷаб ака чандум ба бускаши шашум ба фикрам. ҳусейнҷон чӣ аҳвол доред? Мо нағз ҳастем, худоро шукр. бародари азиз Абҷабор Рӯҳулов, ассалому алайкум ако, шумо назми наз гаштагед, ман нағз ҳастам, додарам зинда бошед. Фахриддин Неъматзода, бускаши ҳасми моҳи октябр ба ҳама мо 4-5 бускаши ваъда кардем, ако шуданаш ба гап мешавад худо хоҳад. аҷи салому алайкум ака умедҷон аз деҳаи Панҷрӯз зинда бошед. Муҳаммадқул Шӯҳратов, салом аз Екатеринбург зинда бошед. Мастер Грузового аз Мавлон салом гуфсоден аз Москва. Саломат бошанд, саломат бошанд. Мавлон Паҳлавон саломат бошанд, кам нашаванд. Файзали Мелев умед видео ба пеш. Ташаккур додари хубам, зинда бош. гуфта истатон охи хешу таборо. Хамайлаш хуб қабул. Бедил салом аз номи Умар зинда бошед. бандаи Аллоҳ, умедҷон имрӯз сайри кӯҳҳои Вашанро тамошо кардам. Салом аз Урметани муқимии Калуга, раҳмат ба шумо. Ташаккури зиёд, саломату сарбаланд бошед. Урумбек Раҳимов аки, умед бо Исмат Палвон барнома кунед, илтимос расходаш ба дӯши ман. Шуд мана занг занед, расходашо ба гардан гиред, мо барнома мекунем худо хоҳад. мо худаша мехоҳем одам дар кор. Зинда бошед дӯстам, зинда бошед, кам нашавед. Фирӯз Шукуров, умед видео ба гап нест, зинда бошед. Ташаккур. Хайриддин Ёрзода, эшон Паҳлавона кай видео мекунед? Вай одам ба фикрам дар Федератсияи Россия қарор доранд. ҳамин ки омадан почешон якташ Тоҷикистон нарасид, якти дегаш нарасида, худо хоҳад барнома мекунем иншоаллоҳи раббил аламин. ҳусейнҷон Нуриддинов, канали фикри шумо, ассалому алайкум аком, саломат бошед. Навори ноҳияи Айни марказа интизор варзи манор, худо хоҳад мебурод. ва чизам чизи нақс шуд, ҷизои нағзаша ба навор гирифтем, худо хоҳад мебурод. интизор мешед. Муҳаммад Бахтиёр, салом алайкум айноми баҷои Муминобод, айноми човандозош ака мада як той носвораш намедонам чи аст, той дар кор биёвем асп шав бошака. мана бошетон, агар мана марҳамат муроҷиат кунедон, аз ноҳияи Муминобод пурсида истодан, той дар кор будааст. یادم روی بچه ها یکتا لایک هم مونت دادر و از زنده باشید، کم نشوید. خوشنود کمالوف، یک بار بگیم قلگی استرافشان یک نوار کنید، خدا خواهد نصیب. حسینی و سلام علیکم. و علیکم سلام. اشمت و شهزاد رو میشناسید؟ می کدام شهزاد؟ من خیلی زیاد شهزاد میشناسم راستیگه. سعدالله خوجاباد، سلام برادر، از چواندازانی رشتان زمینم نوار کنید، خدا خواهد. ما میدونید یک نقشه خوب دارم، اگر زورم رسد، اگر امکانم شود، در بهار نصیب، در فصل بهار یک دوچرخه میخرم. نمیدونم، من این دوچرخه خیلی سال باز در نقشه دارم، امکان نشده ایستاده است و نقشه هم خیلی است. یک دوچرخه میخرم، همین تمام تاجیکستان دور میگردم. نصیب. حسین جان ناز هستم دوستان، ناز هستم. نور محمد هاشمی، السلام علیکم. میجان ناز شما هزار رحمت اکا، زنده باشید، زنده باشید. رحمت اکا جان. عبدالصمد قولوف، سلام علیکم. و علیکم السلام. نور خوجا مراد، میجان خودتون نظمی سلامتتون احتیاط کنید. یک جوان تشکر. مستر گروزوو از نام مولان بدک، سلام از مسکو. انا زنده باشید، زنده باشید. سلامت باشید. این کس به فکرم اکوی ایشان پهلوان هستند. یک جوان تشکر. без VPN با خالقبردی پهلوان ویدیو کنید. این کس از کجا هستن خالقبردی پهلوان؟ گلفت سماروف، سلام از نام بچهای بیدک. انا زنده باشید. اشمت تشکر. عبدالجبار ناز باشید اکا جان، سلامت باشید. دولت صابروف، اوه این دولت صابروف سلام میده که شما دولت پهلوان باشید می زنده باشید، نکی زنده باشید. این پهلوان خیلی چغ زده استتون در اطراف آدم دل گرده میگیرد. با فریدون هوتاموف، سلام از دهی وشن، زنده باشید. محمد، السلام علیکم از دهی قمق. آقای امیدین سلامت باشید. شاه زمان شده، سلام میجان از مدمزه، زنده باشید. رحیم عبدالله جان، سلام علیکم میجان. کاراچ خیلی رحمتای کلام بایکا برهان پهلوان، زنده باشید. خدا خود میکنیم. امانداره به پیش تشکر زیاد. ایبادالله صفر، سلام علیکم میجان. تشکر زیاد. خوشنود کمالوف بگم قول استرافشنی کن التماس کتریم، خدا خود نصیب. رحمانов عبدالله جان، سفرها به خطر بود. تشکر زیاد. محمد خامیدوف،
умедҷон салом аз марғи дар акоҷон аз ғарибӣ бисёр тамошо мекунам ягон видеое нест ки мо лайк намонда бошем акоҷон ба пеш ташаккури зиёд зинда бошед дастатон дард набинад Сафарбой салом умедҷон ман Сафарбой муаллим аз деҳаи ёрӣ ман ҳозир дар Федератсияи Россия қарор дорам имконият бошад имсол марраҳои исмату иззат баъд аз ҳар бузкашӣ навор карда мамо партоед ман шуморо розӣ мекунам барои мо муаллимҷон одами розӣ мекардагӣ дар кор кане ки шумо намехоед талаб кунед то мо хизмат мекунем албатта чӣ ба неҳоли ман имсол пеш аз бузкашиҳо як навори хушрӯй карда аз беҳбудиҳо аз камбудиҳо аз хурсандиҳо аз хафагариҳои соли гузашта як наворчо мекунам худо хоҳад кор мекунем иншоаллоҳ ин ягон ҷои айби ваяш нест хуб шудааст мерамбоҷ ҷевчиев салом умед назмит ако назми шумо корото назми зинда бошед фикри шумоаш кунам лайкое занед ако ба пеш навори марказа жда дорем зинда бошед шумо кае каму эълони марказа партоедагар ман худо хоҳад наворашо мепартам зиғ намешед аласовири шери нари зарафшон зинда бошед давлат паҳлавон фарзанди бобои собир аз деҳаи урметан аз гузари исковат набери тӯйчибой паҳлавон будед ми бомошон чӣ буд бовотуна бои ҳақдоду бои тӯйчию бахшиш фаромӯш кардам як бои дига доштанд зинда бошед дӯстам зинда бошед Узбек Қаҳоров салом алейкум Навобод Москва зинда бошед Саломон Зиёев ассалому алейкум бародар раҳмат барои вашана видео кардагаетон саломат бошед дар тӯи маъракаҳо даъват кунедтон равем як бурда нон хӯрем хуб дуои нек кунедтон мо аз хизматҳо розӣ ҳастем шумо ҳамин агар тавониста бошад ки ҳамин наворои мо зарре дар дили шумо ҷой гирифтаву меҳри моя дар дили шумо ҷой карда бошад мо сарфароз ҳастем бародари азиз абҷабор рӯлов акоҷон исмат паҳлвона кай видео мекунед насиб ҳамин ҳафта худо хоҳад бодло сафаров салом ака меҷон ваалайкум ассалом безбифи имсол дронкати сиёмка бисёр кунед аб боло аспо тамошо кунем барои вай имконият иҷозат хелоҳо муаммоҳо ҳаст ва ё ҳал карду баъд ин кора кардан мумкин аммо ман як бандаи оҷиз Сафар Равшанов салом аз нови земля аз номи миндонагиҳо зинда бошед Комилҷон ҷураи бародар зинда бошед ба пеш ташаккур зиёд бобоҷон Равшанов ташаккур зиндонамад ассалому алейкум бобои умед саломатиятон як ҷон ташаккур Афросиёб ба пеш ана мухлисои Афросиёб Худгирова Нилуфар салом аз Фароб зинда бошед фикри шумо жидиё маком зинда бошед тришоиз ба пеш ташаккур беҳрӯз шодиев салом улоғ панҷакайн ба кай сар мешавад рӯзи 6 октябр ба фикрам муҳаммад салому алейкум аз деҳаи моҷон ба пеш ташаккури зиёд салому алейкум аз деҳаи моҷон ба пеш ташаккури зиёд небаюс тв яктои и лайк монетон эфир паҳн шавад ташаккур дӯстам зинда бошед муҳаммад ҳомидов ассалому алейкум бачи тағоб ба пеш ташаккури зиёд илҳом шуде ако аспоя камера видео кунед худо хоҳад руслан ҳоҷибоев салому алейкум як аз деҳаи ёрӣ видео кунед навор карда будем метавонед тамошо кунед дӯстам камномо шуда рафтед корҳо ако зиндагӣ корубор ҳамеш ба дӯши худамо салом ака ваалейкум ассалом салому алейкум аз Москва зинда бошед ваалейкум аз рӯзибой қаҳору ако салати чукури аз Москва ако салати чукри не надорем теҷе салому алейкум аз ном бачаҳои ёрӣ зинда бошедон ёригиҳо худомо ҳамқишлоқ фирдавс Облоқулов барои мардуми ёрӣ шодиёна доданӣ ҳастам ки рӯзҳои наздик бо Исмат Паҳлавону Иззат Паҳлавон барнома хоҳем кард иншоаллоҳ салом деҳаи моғиён зинда бошед беҳрӯз шодиев салом улоғ кай мешавад рӯзи 6 Тин Вулф Волчок ако кай бузкашӣ мешавад рӯзи 6 ба фикрам фирӯз Хоҷаҳмадов салом улоғ кай сар мешавад рӯзи 6 акоҷон моҳи майба тутхӯрӣ бед ёна ба якта дарахти тут доред зинда бошед дорам ман як дарахти тут дар майката дорам худо бушукр давлат собиров бале ако зинда бошед давлат паҳлвон фахр мекунем бо шумо муҳаммад бахтиёр ака носвор савора кардагӣ набошад носавор қабул фаҳмидам ман ҳаминҷо як эълон дода истодам аз ноҳияи Мӯминобод аспе ки савор шудагӣ нест тарафи мо ҳам меҳмон шавед ноҳияи Мӯминобод деҳаи Чилдухтарон улоқам сар мешавад ба наздики навор кунӣ хуб мешавад худо хоҳад насиб таклиф кунедтон ҳатман худо хоҳад мерем мистер Бин
چه خیلی کارو زور میگه احمد محمد خالقوف سلام علیکم اکم تشکر زیاد و علیکم سلام روزبه قاروف 10 بار نوشتم نخوندید 10 بار با شما خواندم من روزی با قاروف و علیکم بر سلام برادری عزیز خونده ایستادم همش خونده سیم منیر جمعه سلام علیکم امیدوارم من از شورچه زنده باشید ام بک تن زنید یک جان تشکر نور محمد هاشمی امیدوارم امکانیت باشد پهلوان فخر از اون میتونه صحبت میکردید ما کردیم اکوشم و در اونجا میتونید که تماشا کنید فیروز محمدov الله کیسر مثلا روز ششم فیروز الله سلام از دهه موقعیان در کجا قرار داره در شهر خوجان قرار دارم در نزد نمیدونم مقبره گمی یا که چیگم توج در نزد توج منو جمعه بهروز شده چی با جواب نمیتید من در شما جواب داده سیم بهروز جان شادی من برای شما جواب داده ایستادم گپ زنید برادر عزیز شیر محمد کریم سلام علیکم و علیکم السلام بهروز بوسکشی کی میشود بوسکشی روزی ششم به فکرم میشود ششم اکتبر خدا خواهد یوسف جان 2000 سلام از نام مخلصای مشهور پهلوان انا مشهور اکا زنده باشند پهلوان زور ابوبکر نظرزاده اکا از طرفی سوخت وونچی استرافشان پهلوانه بهترین هستند میشناسید یگان تشه نمیشناسم اگر شناس کنید تو میریم خودخواد شناس میشیم شیر محمد کریموف شما نظمی رحمت خدا را شکر نادر کریموف امیدجان امروز شیرمت پهلوان امانداره زادروز دارن انا مبارک شود شیرمت پهلوان زادروز خورشید در زاده سلام با پیش تشکر توجیبای نازیموف سلام علیکم ظریف پهلوان با پیش انا ظریف پهلوان میگه پهلوانی زور جانبک سلام علیکم برای کار خیام همدان سلام علیکم نظم یکم تشکری زیاد فردوس عبدالقلوف سلام مخلصی ستاره موقعیان زنده باشند مرادبک جلیلوف سلام تشکر تیم گلف والچوک قزلجر به پیش تیاری زور دیدگی زنده باشد عبدالله زاده بیجان سلام تشکری زیاد سفر روشنوف برهان پهلوان یک اینترویو کنید این آدم که نقشی به قوت داره خدا خود میشه دیدار سلام علیکم سلام توجیه میریم ظریف پهلوان بهش تشکر خلوف سلام علیکم علیکم سلام سلام علیکم و علیکم فریدون حاتم از دهه زوران کوههای اندر نوار کنید کردگی هستیم در اونجا تماشا کنید فردوس عبدالقلوف استوری موریان به پیش قدردین پولاتوف سلام علیکم از سلیم پهلوانی دهه زیدی اینترویو گیرید نصیب خدا خواهد یوسف جان یوسف اکی امید لایک از نام مخلصای مشهور پهلوان زنده باشد آزاد خوری فخر پهلوان فخر پهلوان باشد زنده باشد عبدالله عمرو سلام اکا رحمت برای ویدیوی دهه زیم تود زنده و سلامت باشد عبدالله زاده بیجان سلام در ارتوج زنده باشد راودین سلام اکا امید سلام ما را از دهه راودین قبول کنید یک جهان تشکر جانبک منم میبرایم 10 بار نوشتم جواب نداده برادر عزیز ما اکنون دیدم شما یا جانبک جان محمد بختیار اکا نامرات میگه یکی میاوی مده یگان توی شروع اسب شب رقمای من 92 774 82 74 است برادر عزیز آزاد قریف مشهور پهلوان به پیش سلام علیکم سلام باورسکی ولک خالق پهلوان تشکر بوبومینا سلام علیکم و علیکم سلام اشمت و شهزاد پیش از جان نسیم و سلام اکد در کاساتراش بوسکشی هست یا نه 27 اکتبر هست به فکرم گجدالا دوستم شما نظمی سید محمد هستم سید محمد پهلوان زنده باشد مخلصاتون دیدید نویست بزنه نه شیروزی سلام از زیراباد زنده باشید وحدت ستین علیه سلام علیکم از شهر وحدت سلام علیکم اکم از مسکو از زفر فرو سلام علیکم و علیکم السلام برادر عزیز یک جهان تشکر که ما رو قدر کرده تا این وقت با ما بودید وقتی که سلام علیکم اکم امید رحمت به نوار دهی نگنات زنده و سلامت باشید یک جهان تشکر سلام علیکم اکم امید بوسکشی پنجم تلسی هم بکنید پنجم به فکرم نمیشه ششم به میشد ما اعلان دادیم و به فکرم ششم به میشد برادر عزیز دولت صابر تا هست ما با زنده باشه تا توی هست من ندیدید دولت پهلوان با مراجعت کنید توی بوده است رقمی که دادن زنگ زنید من رقمای دولت پهلوان رو میتیم میتونه باورسکی با زورش کند حد در از ندانه این باورسکی ولک وای نباشید اما که چی بلان
همه کی بودن؟ همه خیلی زورش گیرد میگفتن که نامشون چی بود؟ یادم برو من. عبدالسمحزاده فردا شیرینشاه پهلوان هستند. زنده باشند. دولت زبور توی هست مبا من بوده است توی مقیم جان قدرت و امید جان برای باز هم جالبتر شدن برنامه شما ما خیلی یاردم کنیم. خدا خواهد من می نویسم اگر درباره اسمت پهلوان و عزت پهلوان اگر یگان چیز نشر کنید اگر خیلی خرسند میشدم. من چون که برنامه داریم به نزدیکی. زنده باشید. سلامتی و چخیر کن ناز هستم. وحدت سیتون شیر بچه ها. خدا نگهبان تو. ما مهنت های شما را قدر میکنیم. زنده باشید. سفر روشنف در اورفیا میگویند مردم دشت قاضی ما از شمایان راضی. زنده باشد. زنده باشد. دیدار دکتر آزاد خاری اما که برهان زورش گیرد. نه دلشاد ستاروف سلام ساز خوبی سلامتی ها و پدر و مادر سازمی من از شهر حصار من مردم پنجکن سلام رسان. دامی زکس خانه زندگی کرده بودن با مردم پنجکن از حصار سلام فرستادن. دلشاد ستاروف دولت صابرов دکتر اولجبای همه که اولجبای بودن. امروز ما سخت مونده شدگی راستیگه دیادم برام ده. امروز ما اینجا شکاف ساختیم چی کردیم دیادم همه چیز برام داشت. همه که اولجبای زورش گیرد میگن که دلیر جان سلام و جان نظم رحمت خدا بود. یوز سلام علیکم و علیکم السلام. با اون شخصایی که نو به افیری ما داخل شدن خاطر رسان میکنم که بوسکشی که روزی 5 اکتبر ما اعلان داده بودیم پهنو پریشان کنیتون به هم دهگان به همگان گویتون همون چیز به روز ششم به تاخیر گذاشته شد. شاید که از ششم هم به دیگر روزها باز به تاخیر گذاشته شود. من این چیز رو نمیدونم. از پهلوانا پرسیده گیرتون. خب با همین با شما خداحافظی میکنیم. شبتون خوش. خدا نگهبانتون. در پایتون خور نخلد. نوارای ما پیگیر باشید. در رفت نوارها با ما برای پهن و پریشان گردیدن نوارهای ما کمک رسانید. عبدالزاده بیژن اکا به فکرم نشناختم برادر عزیز. درستیگه نامتون گوجای فهمیده بودم اما نشناخته شدم. آزاد قاری ما انتظاری بوسکشی اکویمه. تشکر. بختاور امام میجان سربلند باشید. یک جهان تشکر. دلشاد ستاروف من در غریبی فقط برنامه‌های شما رو تماشا میکنم. من مخلص شما. یک جهان تشکر. پروردگار مهر و محبت ما رو به یکدیگر کم نکند. زنده باشید. دلیر جان شیرین نوار گیرید. شیرین شاه پهلوان در نظر دارید. خدا خواهد در نظر ما هست. در مد نظر ما این چیز هست. شیرین شاه پهلوان یکی از پهلوانان نامدار خواهند شد در وادی زرافشان. در چهرهشان من باور کنید یک پهلوانی آینده دار میبینم. انسان خوب فرزند تربیت دیده نان حلال چوپانی خورده کلان شده. خدا خواهد با شیرین شاه پهلوان حال نقشه ها در پیش است. داوود شاه ابلاخور الله نگهبان اکا جان زنده باشد. زنده باشد برای کار اکا جان. یک جان تشکر. سوربان حسینوف سلام علیکم و علیکم سلام. دلیر جان زور پهلوان شیرین البته بهترین زور میشن. خدا خواهد با اینم بهترین میشن. حالا یاش هستن جوان هستن. حالا تاختنشان زور اسب بانو بیس پریدل هم زور تماما زور. شبتون خوش. خدا حافظ نگهبانتون. امینم میخونم با تمام. دلشاد ستاروف رحمت الله نگهبانت. در کجایی باشید در خود خور نخلد برای کار برادر جان. یک جهان تشکر برادر عزیز دلشاد ستاروف. سلام علیکم از دهه ویشیست نبیوس سلامت باشید. هزار رحمت به همتون. یکاتون یک جهان تشکر. دعاهای نیک کرده استید. زنده و سلامت باشید. خوب دوستان خلیلوف و علیکم السلام. وقتی خداحافظی رسید. زنده باشید.